NRC की matangda support tawraduna XCM Birena state की ओइना NRC तौनबा official record lei haina phongdorakli Manipur state की ओइना National Register of Citizen NRC pangthoknaba Manipur Assembly da lawkhiba warip singgi matung ina lisingani kunithoi amasung lisingani kunmari da official notification thokiba laikhre haina hauzik yamna kanna yetnariba NRC gi matangda paliba BJP na lusingba lengak asigi michangda hanagi chief minister nongthombam Biren singna wahai kya phongdorakli mahakna social media da hiramasiga mari leinana thagalakpa posta hiramasiga mari leinana haukiba government ki decision sing official document sing support ka loinana action da onthoknaba hotnaduna lakli haina phongdorakli mahakna makha taraduna lisingani kunithoi gi August 5 da Manipur Legislative Assembly gi Resolution 129 na lawkhiba wadep ki matung ina House aduna Manipur State ki oina Population Commission linkatpa amasung state asida National Register of Citizen NRC satna hanba haiba asini House ki floor da lawkhiba decision adu formal policy direction amani isam samba political insurance na te hairi ware basi ki matung ina lisingani kulumdagi angan basarukta action oina paikhatpa haukibaga loinana Manipur State Population Commission linkhatkani haina Manipur gi gazeta confirm tawkiba laikre linkhatliba commission asigi mathaudi honglakliba population demographic amadi masiga mari leinaba issue sing yengsinbani commission asina tangai fadana district singda hengalakliba population asi study tawba mateng pangba amasung registration system singi link tawriba date sing analyze tawduna government matam sana report pikhatpani haina phongdorakli government satharakliba khongthang asi state asi gi oina NRC chananabagi thorang manung chanbani haina official singna phongdorakli commission asina tangai fadribasi survey chathaduna recommendation sing tawbagi ayaba piri hairi NRC ga mari leinana phongdorakliba wafam sing asida Biren singna criticize tawraduna Manipur State ki oina NRC chananaba thorang lingai asida kanadaba thawdo kaya pusinduna issue asi nathainaba hotnariba asi yamna ngai amadi miyambul lana lamjingnaba hotnabani hainu phongdorakli separate administration pibanatana atopa lambi laite KLA tokhaina laibanatana manglom da sangsinbagi atopa lambi amata laite haina Cookie Liberation Army led kholun KLAL gi Department of Information and Publicity na thadorokpa cherol amana phongdorakli cherol asina hairi leibak singi puwari iba haibasi ayamba matamda mukna ibani adubu cookie zo miyam ki oinadi hojik I mai amasung tambangamdaba phibam amana puwari iri kumjali singani kulhumdoi dagi haurakhiba kanglup ki irang adu cookie zo miyam thokanbani haina malem gi miyam da lana uhanana ba hotnari Imphal Valley da lairiba cookie zo phurup ki miyoy sing takthoknabagi pandamda akhanaba thausilamaga loinana thaudok adu thoan khibani haukiba chahi ahum da thokiba thaudok sing kupna yengsinba matamda maitei amasung cookie zo phurup ki miyoy sing administrative framework amagi makhada puna hingminaba yaroi haiba mayek sengna khangle Indian Constitution ki makhada Legislative Assembly leiba separate administration ama piba natana mangrom da sangsinanabagi atopa lambi ama laite hairi School ki kangsi makhol dagi nongmei gi makhol na hena tari hairaduna mahairoi singna ukrul ki sina kaithel da wakat khongchat chathakre ukrul district ki nongsup sidai de laiba tangkhul naga singna khundariba sina kaithel da cookie militant singna toina nongmei kapsinduna etek chathabana maram oiraga khulasi gi mahairoi sing school kaduna lairik tamba phanglaktabana maram oiraga ngarang ayuk khulasi gi gate mayada khulasi gi mahairoi singna wakat khongchat chathakibaga loinana mahairoi singna school gi kangsi makhol dagi nongmei makhol na hena tari hairaduna kholaw kaya lauduna khongjang changsin khre ngarang changsin kiba khongchat aduda ngarang changsin kiba khongjang aduda sinagaithel khul gi akoibada laiba school mari model English school sinagaithel chingsang high school council primary school amadi Sising MK Academy gi mahairoi singna saruk yakhi khongjang adugi saruk ama oina sinagaithel primary school gi headmistress JN Rungsungna phongdokhibada sinagaithel khulasi hauzik yamna kiningai oiba maungda leire thokliba violence ki thaudok sing asida mari leinaba authority singna hauzik fawba akanba mityeng changbidana leiri haiki mahakna hai numit khudingi mama mapa singna makhoibu nungsijaraba masa sing oja singda sinaduna lakli adubu school sing asigi oja sing asina mahairoi singna school sing asida lairik tambada natana makhoibu asoi
ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯗꯣꯜꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯃꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 150 ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ 139 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯨꯡꯃꯥꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯆꯤꯡꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯟꯗꯣ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯉꯝꯈꯩ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯔꯕ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯊꯅꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯝꯐꯝꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯪꯂꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯂꯦꯟꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯆꯤꯡꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯟꯗꯣ ꯂꯨꯋꯥꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯃꯨꯔꯧꯗ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯊꯧꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019 ꯃꯦ 3ꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯊꯧꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕु पालन तौदुना हाइकत लैकत तंफम थोई मतम अमदा खोंजोमगी लानफम इरैबाक इरमदम ngaknaba hotnabada matam adugi thawna faraba ipa ipu kayana thawaiना पोंथा पीखी मतम अदुगी चीफ मिनिस्टर अलीमुद्दीन गी लेंगाक अदुना खोंजोमदे पालन तौनबा होटनरकपा मतमदा सेंटर लेंगाकना थिंखी अथिंगबदुगी मायुक्ता खोंजोमदे पालन तौदुना लाखी हाइबा यावना वाफम क्यासु फोंदोखी यूनियन टेरिटोरी यावना स्टेट मरीगी भोट मसिंग थीरगनी यूनियन टेरिटोरी अमा यावना स्टेट मरीदा हंदक पांगथोखिबा मिखलगी भोट मसिंग हयेंग मरी लेनबा स्टेट अमदी यूनियन टेरिटोरी दा थीरगनी भोट मसिंग थीगदबा सिगिदमक येंगलगा यूनियन टेरिटोरी अमदी स्टेट सिंगदा थौरांग पुमनमक लोइख्रे हयेंग वेस्ट बेंगल केरला तमिलनाडु अमसुंग असम की पांगथोखिबा असेंबली मिखलगिदमक भोट मसिंग थीबगा लोइनना यूनियन टेरिटोरी पुदुचेरी की ओइनसु हयेंग अयुक अंगनबदगी हौना भोट मसिंग थीदुना मिखलदा मिरेप ओइखिबसिंगी मराइबक लेपलगनी असम की ओइना असेंबली सीट 123 की मिहुत खननबा स्टेट असिगी डिस्ट्रिक्ट 35 मक्ता हांगबा काउंटिंग सेंटर निफुदा अकनबा सेक्शन थौरांगी मखादा भोट मसिंग थीदुना स्टेट असिगी हंदक पांगथोखिबा असेंबली मिखलदा मिरेप ओइखिबा अपुनबा कैंडिडेट 419 की मराइबक लेपलगनी अपुनबा मिरेप असिगी मनुंगदा नुपी मिरेप 59 यावरी पनबा याबदी असमदा ममांग थागी तांग मापनदा मिखल पांगथोखिबगा लोइनना सादा 85.96 की चांगदा भोटर सिंगना भोट थादनखिबनी लोइनना तोंगान एग्जिट पोल की मतुंग इना स्टेट असिदा बीजेपी ना साउना माई पाकपगा लोइनना बीजेपी की लेंगाक अमुक हना हलक्तुना असम की चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वाना अमुक हना स्टेट असिगी चीफ मिनिस्टर ओइरबा याय हाइना पानरी वेस्ट बेंगल की ओइना हयेंग भोट मसिंग थीगदौरिबा असिदा इंडिया की ओइना मियामना मिटयेंग थमनरी स्टेट असिगी ओइना तांकक अनि थोकना खाइदोक्तुना हंदक पांगथोखिबा असेंबली मिखलगी भोट मसिंग हयेंग अयुक अंगनबदगी हौना मरोल नाइबा सिक्योरिटी की अकनबा सेक्शन थौरांग मखादा काउंटिंग सेंटर 77 दा थीनबा थौरांग लोइख्रे तोंगान एग्जिट पोल की मतुंग इना स्टेट असिदा लेंगाक पारिबा तृणमूल कांग्रेस अमदी बीजेपी अनि की मरक्ता अकनबा लंबा तौनरबा याय हाइना पानरी अदुम ओइनमक एग्जिट पोल खरदा स्टेट असिदा हानगी लेंगाक पारिबा पार्टी तृणमूल कांग्रेसना अमुका हना साउना माई पाकलबा याय हाइरी मणिपुरदगी पुसिलखिबा लुपा करोड़ अमरोंगी भेल्यू ओइगदबा यामलबा याभा टेबलेट सिंग असम की कसार डिस्ट्रिक्ट फारे सिक्योरिटी फोर्स ना असम की खा थंगबा सरुक्ता ड्रग ट्रैफिकिंग की मायुक्ता चथरकपा ऑपरेशन की मनुंग चंगना मार्केट लुपा करोड़ अमरोंगी भेल्यू ओइगदबा यामलबा याभा टेबलेट सिंग मियोय अनीदगी फारे हाइरी पाव असिना मखा ताना हारिबदी अखनबा पाव अमा फंगबदगी असम राइफल्स अमसुंग जिरीबाम पुलिस की अपुनबा कंबाइन टीम अमना ngasi मणिपुर गलोनबा असम की जिरीघाट एरिया दा थीबो हुंबगी थबक चथखी हाइबो ऑपरेशन अदु लखीपुर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर पृथ्वी राजखोवागी सुपरविजन मखादा जिरीघाट पुलिस स्टेशन की ओसी रन कुमार यावबा टीम अमना चथखीबनी टीम अदुना सिलचर अमसुंग इम्फाल अनिगी मरक्ता यामना तोइना
पोट पुथोक पुसिन तौरिबा नेशनल हाईवे 37 ता नाका चेक पॉइंट हांगदोक्तुना असत अवोकसिंग चेक तौखी मदुदा मियोय अनि यामना सिंगनानिंगाय ओइबा मोंगदा उबदगी डिटेन तौदुना वाहंग पाहुंग सथाबा यावना थीबा हुंबगी थबक चथखी ऑपरेशन अदुदा मियोय अनि अदुदगी यामलबा टेबलेट पीस लिसिंग अमरोम ओइगदबा पुन्ना केजी अमा पॉइंट सुपना मरी लुम्बा पैकेजिंग फागतपा ngamखी फारबा ड्रग सिंग अदु मार्केटा लुपा क्रोर अमरोमगी वैल्यू ओइगनी फारबा मियोय अनि अदु मखा ताना वाहंग पाहुंग सथाबदा याभा टेबलेट सिंग अदु मणिपुरगी पुसिलखिबनी लोइनना टेबलेट सिंग अदु आसामगी कसार डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा साइथोखिगदबनी फारबा मियोय अनि दुगी मथक्ता मखा ताना वाहंग पाहुंग तौबगी थबक चथरी हाइरे मणिपुर थोलिबा चाही अहुम फारबा इरांग असिगी मतंगदा सेमखिबा इंक्वायरी की रिपोर्ट डेडलाइन मरीरक लांथोख्रबसु ngasi फावबा सबमिट तौदना लेरी चाही अहुम मपुंग फारबा इरांग असिगी मतंगदा थिजिननबा सेंटरना सेमखिबा कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट डेडलाइन मरीरक लांथोख्रबसु ngasi फावबा सबमिट तौदना लेरी हिरम असिगी मतंगदा हिंदुस्तान टाइम्स ना फोंगलकपा रिपोर्ट अमना हाय मणिपुर थोलिबा इरांग असिगी मतंगदा थिजिननबा सेंटरना कमीशन ऑफ इंक्वायरी अदु कुमजा लिसिंगनी कुलुमदगी जून मरी द सेमखिबनी कमीशन असी सेमखिबा मतम अदुदा लेंगाकना थोखिबा नोटिफिकेशन की मतुंग इना मखोयगी रिपोर्ट अदु सेंटर दा था तरु की मतुंग दा थागलकदबनी हाइना खंगहनखी हौजिक फाव पैनल असिदा थेंखांग मरी रक्ता मतम सांगथबगी खुदोंचाबा फंगख्रे कमीशन की रिपोर्ट लांखलकपगी इकोन कोनबा डेडलाइन असी चलिबा था असिगी तांग कुंदा ओइरी ममांग थादा हारिबा कुमजा लिसिंगनी कुनमरी की सेप्टेम्बर 10 कुमजा लिसिंगनी का कुनगमरी की डिसेंबर 10 कुमजा लिसिंगनी कुनमंगा की मे कुनमदी कुमजा लिसिंगनी कुनमंगा की मे 10 रिपोर्ट लांखटपगी डेडलाइन सिंग लेख्रबनी हाइरी पाव असिना मखा ताना हाई इरांग असिगी मतंगदा कमीशन असिना आई विटनेस अमदी विक्टिम सिंगी स्टेटमेंट लौनबगी दमक न्यू दिल्ली दा कौवी इम्फाल दा लैबा कमीशन की ऑफिस असिनासु इरांग असिगा मरी लेनबा डॉक्यूमेंट अमदी अतै मरी लेनबा मसाक मथुम कया अमसु लौखटपा हौख्रे हौजिक फावबगी ओइनदी डॉक्यूमेंट सिंग थिजिन हुमजिनबगी थबक असि लोइरे हाइरे हौजिक कमीशन की मांगदा तारिबा वाफमदी हौजिक फावबगी मनुंगदा फंगलिबा एप्लीकांट सिंगी मनुंगदा कना कनाबु सुमोन तौगदगे हाइबसी वहंग अमा ओइरी हाइना मसक ममिंग ताकथोकनिंगदबा ऑफिशियल अमना फोंगदोखी हाइरी अमरोमदा कमीशन की मेंबर सिंग अदु चाही असिगी फेब्रुवारी थादा मणिपुर चटकदबनी अदुबो अनौब इरांग खरा थोखिबदगी यैथोखी कमीशन असिना हानगी चीफ मिनिस्टर यावना मतम अदुगी मणिपुर पुलिस की डीजीपी अमसुंग चीफ सेक्रेटरी ओइरंबा सिंग सुमोन तौबा नत्रगा मखोगी स्टेटमेंट लौबगी थबक वाटली मसीगी मरमदी कमीशन की पेपर वर्क अमसुंग अतै मसाक मथुम सिंग थिजिन हुमजिन बनी हाइरी पनबा याबदी कमीशन असिदा मरु ओइबा वाहंग मरीगी पाखुम पुथोकनबा सिनबनी वाहंग सिंग अदुदी मणिपुर हिंसागी थवोंग सिंग करीदगी हौरखिबनो करी करंबा थौदोकसिंग थोरकपदगी हिंसा यावरखिबनो मरी लेनबा ऑथोरिटी की थबक थौरम सिंगदा करी करंबा अहोबा लैखिबगे अमदी इरांग लाक्सिननबा होटनबदा एडमिनिस्ट्रेटिव की थबक थौरम सिंगदा करी करी अवाट अपा लैखिबगे हाइबसिनी हौजिक फावबगी ओइना पैनल की हेडक्वार्टर असी इम्फाल दा लैबा होटल अमदा ओइरी लोइनना न्यू दिल्ली की मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दा लैबा ऑफिस के ममदगी पांगबा याबा मतेंग सु पांगली हाइरी पनबा याबदी कमीशन असिगी चेयरपर्सन असी ममांगदा सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ओइरंबा बालबीर सिंह चौहान ओइरी अदुगा थबक्तगी पोथारबा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर हिमांशु शेखर दास अमसुंग रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अलोका प्रभाकरना मेंबर सिंह ओइरी हाइना हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट असिना मखा तारी इंडिया दा अहानबा बोन मेरो फेलर सिंड्रोम की केस थेंगनरे इंडिया की अहानबा ओइना गुरुग्राम दा मसागी चाही 12 सुबदा ngairiba नुपा मसा अमा बोन मेरो डिसऑर्डर दा मरी लेनबा लैना नावा थेंगनरे लैना असिना मरम ओइरगा अंगांग अदुगी हक्चांगना अफबा ब्लड सेल पुथोकपा ngamdaba maramna khudongchadaba kyamarum mayoknari MYSM1 haina sukhangnaba bone marrow failure syndrome gi case masing asi malem gi oina yamna tangna thokpa laina makhal amani MYSM1 haina sukhangnaba bone marrow failure syndrome gi case masing asi malem gi oina yamna tangna thokpa laina makhal amani Gurugram gi nupa masa adu pokpada ngairi ngaidagi hauna anemia gi khudongchadaba mayoknaba maramna chang naina e kaptuna lakhi ahanbada doctor singna angang adubu Diamond Black Fan Anemia oirama yai haina chingnabadagi steroid sizinaduna layengki adubu nupa masa aduna masagi chahi 13 surakpada hakchangi fivam ka hena soksilakpaga loinana platelet count su ka hena hantharakpa thengnaki Artemis Hospital gi doctor singna bone marrow transplant tawduna angang adugi punsi kanana bahonari hospital asida pediatric
Hematology, Oncology and Bone Marrow Transplant ki Senior Consultant oina laiba Dr. Arun Singh Danewana haiki yamna tangna thengnaba thawong oiba maramna laina asi layengnaba hotnabada kudong chadaba kyamarum mayoknari malemgi oinasu asiguma makhalgi laina masing yamna thengnakiba leitri bone marrow transplant tawbanatana layengnabagi atopa pambai leite adum oinamak atai atopa laina singa manadaba maramna isam samna bone marrow transplant tawba khaktana kanaba phangani thajade hairi makhal makha kyagi test tawduna yengbada angang adugi MYSM1 gene mutation tawba thengnabaga loinana bone marrow da chauna asoiba leire haiba khanglakhi haukiba January 13 da apopa mapadagi haplo identical stem cell transplant tawduna layengba hauki MYSM1 deficiency laina asi atai atopa bone marrow failure syndrome ga hairap manaba maramna ahanbada pak he khangba ngamde afava makhalgi khulai sizinaduna test tawraba matungda sapsana khangba ngamlakpani laina asina naraba miyoi singi bone marrow mathau tawba lepkiba maramna blood cell marang kaina puthokpa ngamde maduna maram oiraga yamna toine infection tawgali miyoi bagi haksangda yariba bone marrow na blood cell sing puthokpagi thabak tawribani bone marrow na mathau lepkrabadi anauba blood cell puthoktaba maramna red blood cell white blood cell amasung platelet ta chauna akaiba tholakpa yai hairi BJP lengakna bureaucrat sing kangkhong chahelle MP Bimol BJP lengakna Manipur asi politically segairaga thamduna bureaucrat sing kangkhong chahelaga thamle haina Lok Sabha ki MP Dr. Angomcha Bimol akoijamna phongdokre wafam asi ngasi pasoi part 1 awangda naungna sagadaba multipurpose community hall ama urep uyung tambagi thoramda mahakna phongdokhi thoram aduda mahakna makha tana hai Manipur gi yanglen saru oina leiriba maitai phurupna kumjali singani kolhumdagi me ahumda thokiba irang adugi thaklakpa langda matau karamna thokibano haibasi angakpa fawi maitai phurupna lamda masida khundariba kanglup khudingmak amata oina nungsi chanana hingminana ba hotnaraga lakibani amaromda thokliba irang asigi warosinama puraknaba India lengakna ngasi fawba hotnabagi mahutta nakal amada tongsinba manbagi moong amada thabak tawraga leiri loinana India gi citizen amana phangpham thokpa haksing fawba security force singna phanghandana thamba asimak ngaktaba ngamde BJP gi lengak asina Manipur asi politically segairaga thamduna bureaucrat asi kangkhong chahele masida sunatana Manipuri singi marakta leinaba mari fawwa tana hale hainasu mahakna maral sikhi